Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Nyutrep Integrated Territorial Organization Sabhai Area haka arp sautrik kulalingkot arajar arpuar kabala hiar jurep ya ka Yuski Primary Health Center kala bon kijing duna hapo kani kajaka ajing sumar haka baidai bangani ka seng kala dawai ka sorkar jela bahkan pelipat bakno kani kajaka ajing sumar kenang bahkan long ka jing mentoy bubuan balang ka seng kabala bot din halor kani kala IT ru da kador khas hau Director of Health Services MI Dr. Amanwar ban penbiang ya kijing don kam hapo kani ke jaka sumar ha ka ba DHS klem da penslam ula pun urlong ya kini kijing dawa jong kaseng bat nalor kata ula penbiang ru ke ambulans hapo kani ke PHC kenang ban pensuk ya kinong pang news nambaladap ilawan mat ilayo ban ya kenduk i doktor in charge hangne ila ong ini sibon kijing duna nadu kawayaran network te lawan telekom lawan ya kendu makin kisa kinsa nisna nang tapat sai ka kadon tangba kamlong ra benar kam marka snewa waiting shed reception doktor so we ka conference room bat tambun kijing duna sakueru tangka inauguration ru angne kampadon ngirpat naga health department makan inauguration kenamba ke sarkar kan tip yekeneka PHC yoksi bat kaweru ka ambulans ru angne la ngilayo gene kawe ni ai kubleru ka health department bakal ai ngi ambulans bakan yo skri ki ba hapo yang ka PHC yoksi kerpat ya ke health department makan ais seuwe doktor hangne tik menta doktor umdon namar bau sinsuti akajing long trio te ni hab pendan kam am sayeng ru ni haban peltor bat di bahayeng ban skri ya ti bapang ru ni haban skri ndrei menta pat undo doktor sinsuti umdon doktor su hangne kajing du nong kadai kajong ni ipai ba namar ba subuh ringwan hanya ni mudur badan doktor Henry umdan doktor dan ini mengenlik sejauh kampung bat kuwe hero